Reka nkusuze kandi nguhe ikaze ku muyoboro wa Menya n'ibi info, ni umuyoboro ukugezaho amatangazo n'amakuru agiye atandukanye. Ni itangazo rero rireba buri muturarwanda wese aho muri hose mu ntara zose z'igihugu, umuntu wese witwa ko aherereye mu gihugu cy'u Rwanda, iri tangazo riramureba cyane. Iri tangazo rero riragira gute? Mbere yuko ndikubwira, reka nkubwire ngo urisanga kuri uno muyoboro wa Menya n'ibi info, ureba hasi handitse subscribe, ubundi wakande gatanu kuri gatanu tujye tubana mu makuru anyura kuri uno muyoboro. Ni itangazo ry'ingirakamaro. Reka nkubwire ngo ushobora kuba uri kwibaza ngo iryo tangazo rero riragaragaza ko amafaranga mufite mu nzu amwe ashobora kuba agiye guta agaciro ku buryo nta kintu na kimwe azajya aba yagura. Ni itangazo ngiye kugusomera nkabigusobanurira neza, aho banki nkuru y'u Rwanda yavuze ko hari amafaranga agiye guta agaciro ku buryo umuntu uzajya ayajyana ahantu nta kintu na kimwe azajya ahabwa. Mwitonde rero abantu mufite amafaranga, abantu muzi ko mufite inote muzibitse muzifite mu mufuka, ndakeka abantu benshi muba mufite amafaranga muyifitiye mu mufuka. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ngo ngiye kubigusobanura neza. Iyi ni Menya n'ibi info, kanda hasi handitse subscribe ubundi dutangire. Banki nkuru y'u Rwanda BNR yatangaje ko hari inote zirimo izakozwe muri 2004 zizaba zatakaje agaciro ku itariki ya mbere Werurwe 2027. Ni ukuvuga ko amezi 12 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026 izi note zizaba zamajije gushira mu gihugu. Mu by'ukuri ku itariki ya mbere Werurwe nta note muri izi zigiye kuvugwa hepfo zizaba zikiri kugaragara cyangwa se zizaba zikiri kwemerwa, akaba ariko iryo tangazo riri kugera. Reka nze ndi kunyuriremo neza ubundi ukomeze kwisanga no kuri uno muyoboro wamenya n'ibintu. Itangazo rero BNR ishyize hanze mu minota 30 ishize, akaba ari itangazo ryo kuri uyu wa kabiri rivuga ko izo noti zirimo iya 500 yakozwe muri 2004 ndetse n'iya 500 n'iyakozwe muri 2013. Hari kandi n'inote y'igihumbi yakozwe 2004 ndetse n'indi yakozwe muri 2015. Izo zose n'izindi note zitakaza agaciro n'iya 2 yakozwe 2007, n'ibihumbi 5 yakozwe 2004 ndetse n'iya 5 yakozwe 2009. Izi note zombi guhera ku itariki ya mbere Werurwe nta hantu zizongera kujyanwa ngo zemerwe. Reka nkubwire ngo ikintu cya mbere ugomba kwihutira gukora ni iki? Ikintu cya mbere urihutira gukora, reba umenye neza amafaranga yose ufite igihe yakorewe. Mu gihe urasanga aya matariki yavuzwe haruguru aribwo ayo mafaranga yakozwemo, wihutire kuyajyana kuri banki ubundi ubashe kuba waguranirwa ayo mafaranga atazagupfira ubusa. Ndakubwiye ngo amafaranga azaba yamaze guta agaciro ku itariki ya mbere Werurwe 2027. Iyi ni Menya n'ibi info. Nimba aribwo bwa mbere warugeze kuri uno muyoboro, ntugende udakanze subscribe. Umuyoboro ukugezaho amatangazo agiye atandukanye, umuyoboro ukugezaho amakuru agiye atandukanye. Reka nkushimire wowe twabanye, ariko mwitondere iby'iri tangazo. Ni itangazo rishyizwe hanze mu kanya gatoya, rikaba rishyizwe hanze na banki nkuru y'u Rwanda. Akaba ari itangazo rigira gutya: hashingiwe ku iteka rya perezida nomero 11 akarongo kaberamye 01 ryo ku itariki 27 z'ukwa 2026, banki nkuru y'u Rwanda iramenyesha abantu bose bafite inote n'amafaranga z'u Rwanda akurikira zifite agaciro mu Rwanda nyuma y'amezi 12 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026. Itariki rero akaba ari ku itariki ya mbere Werurwe izi note zaba zitakiri gukoresha. Iteka rya perezida rizikuraho rero ryatangarijwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Nyuma y'iki gihe izo noti ntizaba zikemerewe gukoreshwa mu kwishyurana hagati y'abantu babiri. Izo note rero ni izi zikurikira: inoti ya 500 yakozwe itariki ya mbere y'ukwa 7 2004 na ngenzi yayo yakozwe ku itariki ya mbere y'ukwa 2013. Izo note ku itariki ya mbere Werurwe ntizizaba zigikoreshwa. Inote y'igihumbi yakozwe ku itariki ya mbere y'ukwa 7 muri 2004 ndetse n'iyakozwe ku itariki ya mbere y'ukwa 5 2015, izi nazo ntizaba zigikoreshwa. Inote ya 2 yakozwe
ku itariki 31 z'ukwa cumi na karindwi 2007, iyi nayo izaba yataye agaciro. Inote ya 5 yakozwe ku itariki ya mbere y'ukwa kane 2024 ndetse n'iyakozwe ku ya mbere y'ukwa kabiri 2009, izi zose zizaba zamajije guta agaciro. Abafite rero izo note zimaze kuvugwa haruguru bashishikarijwe kwihutira kuzihinduza ku bigo by'imari bibegereye mu gihe cy'amezi 9 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026 kugeza ya mbere Ugushyingo 2026. Nyuma y'itariki izi note zajya zihindurizwa gusa ku cyicaro gikuru cya Banki Nkuru y'u Rwanda kiri i Kiyovu mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mashami yayo yose kugeza ku itariki ya mbere Werurwe 2027. Ibisobanuro birambuye rero bijyanye n'ibirango by'inote zikuwe ku isoko biri ku mugereka w'iri tangazo bikorewe i Kigali ku itariki ya 24 Werurwe 2026. Soraya M Hakuziyaremye akaba ariwe washyize umukono kuri iri tangazo. Iri tangazo rero musomeye mwihutire kubishyira mu bikorwa. Iyi ni Menya n'Info, ntugende udakanze subscribe ngo tuze gusubira n'andi matangazo.